एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः मायवस्य मनो ये मा नित्ययुक्त उपासते शक्त्यपरूपेतास्ते मे युक्ततमा मातः। बहुत अच्छा। अब 4 लाइन अधुरम मधुरम और 4 लाइन ये दोनों को जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वदनं मधुरं चरितं मधुरं वदनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।